खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ 3 आरो 5 मे बे 3 आरो 5 मेआव दुधनैआव जे जाना थांनाय जाथाय दा बर' सुबुंखौ थामहिनबा बर' हिन्जावसाखौ खास्रि बिस्रै धनालि तालुकदार बाहार आली आरो रेहमान आली बिथांमोना खास्रि बिस्रै जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगौ आरो बे जाथायजों बा बे जाथायखौ सोंखारिनाय सुबुं बिथां रनमय खाख्लारि बे रनमय खाख्लारिखौ शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोना खास्रि बिस्रै जिउ फोजोबदोंमोन आरो बे जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि समाव गुबुन जायगाफोराव आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव बनजार रेली हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसाम सोरखारखौ सोंथि खालामदों दा बे समाव धनालि तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोन जे जिनाहारि खालामग्रा बे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ आसाम सोरखारनिफ्राय मानो बाथ्रा बुङाखै आसाम सोरखारनिफ्राय बे समाव मा जाहोनाव सोंखारियाखै मा जाहोनाव बिथांमोननि जानानै बाथ्रा बुङाखै होननानै सोंथि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो रनमय खाख्लारि बे रनमय खाख्लारि बर' सुबुंखौ शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोना खास्रि बिस्रैयै जिउ फोजोबदोंमोन खास्रि बिस्रैयै बुथारदोंमोन आरो बे बुथारनाय जाथायखौ लानानैनो दिनैसिम आसाम सोरखारनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनिफ्राय थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा दासिमबो बाथ्रा बुङाखै बिथांमोननि न'खराव नुजाथियाखै होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव वारिया बे समाव सोंथि खालामदों मा जाहोनाव दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय आसाम सोरखारा बाथ्रा बुङाखै गोख्रोङै साजा होनो थाखाय मा जाहोनाव बे समाव आसाम सोरखारा बेनि सायाव राहा लायाखै होननानै सोंथि खालामदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बे समाव थार बिजिरनायखौ लानानै मोनथाम दाबिखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानजा सुरनाय आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव बे समाव बनजार रेली खालामनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों धनालि तालुकदार बाहार आली आरो रेहमान आली बे जिनाहारि खालामग्रा दुथां दायनिगिरि बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेकआव लाबोनानै थाबैनो फासिनि थाखाय बे समाव राहा लानांगौ बा फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे उननि समफोराव बेफोरबायदि रेपिस्ट बा बेफोरबायदि जे जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरा फिन आरोबाव जोनोम जाफिना बे बाथ्राखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो रनमय खाख्लारि बे खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रैयै जिउ फोजोबग्रा शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथां दुथांफोरखौ भारतनि जे आयेन बायदि बे आयेन बायदि बिथांमोनखौ साजा होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जिउ गोमानाय रनमय खाख्लारि बे रनमय खाख्लारिनो न'खरनो बे समाव 20 लाख सरकारा अनसुंथाइ होनांगौ आरो बेनि अनगायैबो सानै जे बर' हिन्जावसा बिथांमोननोबो बे समाव सरकारनिफ्राय 5 लाख होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समफोराव बेनिख्रुइ आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दायनिगिरिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बे समाव लाबोनानै बे समाव बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार फोसावनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंथिदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों जे बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सोरखार बिथांमोननिफ्राय फंसेबो
बेबायदि दुखुथिया जाथाय थामहिनबा गिख्रंथाव थासारि गिख्रंथाव जिनाहारि खालामनाय आरो सासे बर' लाइमोन जे बुथारनाय जिउ फोजोबनाय बे जिउ फोजोबनायनि सायाव बाथ्रा बुङाखै होननानै दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोम दावारिया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা আমি প্ৰতিটো জিলাত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা জিলা নেতৃত্বত সেই প্ৰতিবাদী সভা আমি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ফৰ্চ ৰেলে লৈছিলোঁ বনজাৰ ৰেলে আৰু আজি আমি এই যোৱা আজি দুধনৈত 3 তাৰিখত মানে এটা দৰ্শনকাৰ ঘটনা হৈছিলে আৰু 5 তাৰিখত এজন হিৰণময় খাকলাৰীক তাত মানে ৰেপিষ্টৰ দ্বাৰাই ৰেপিষ্টৰ গাঁৱৰ ঘৰত তেওঁসকলক মাৰা হৈছিলে আৰু হিৰণময় খাকলাৰী 16 তাৰিখ মেত ঢুকাইছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা যোৱা দুধনৈত আমি এটা ৰেলে কৰি তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ আমি এটা স্মাৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। কিয়নো তাৰ আমাৰ 3-4টা মান দাবী আছিলে। 1 নম্বৰ দাবীটো হ'ল যে যি ৰেপিষ্ট আছে আৰু হত্যাকাৰী আছে তেওঁসকলক আইনৰ দ্বাৰা মানে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু আইনৰ দ্বাৰা আমি বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতক ফাঁচীৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু লগতে এই ৰেপ কেছ আৰু মাৰ্ডাৰ কেছক ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত ট্ৰায়েল কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে ৰেপ ভিক্টিমৰ কাৰণে ইণ্টাৰিম কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে 5 লাখকে এজনক আৰু যোনে মাৰ্ডাৰত মানে ঢুকালে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে নেক্সট অফ কিনৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ 20 লাখ টকাকে অসম চৰকাৰৰ ফালে পৰা হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰৰ হিৰণময় খাকলাৰীৰ নামত এই কম্পেনচেশ্যন প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ কাৰণে আজিলৈকে অসম চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আৰু বিভিন্ন অসমৰ চৰকাৰৰ ফালে হৈ এই ঘটনা কাণ্ডলৈ কোনো মাত মাথা নাই আৰু আজি পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁসকলে নিজৰ কামটো ভালেখিনি কৰিছে, এৰেষ্ট কৰিছে, চাৰ্জশ্বিট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, সেই কথাটো আমি গম পাইছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি গোৱালপাৰা পুলিচক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ। বাট মানে এইটো অতি সোনকালে জাষ্টিছ দিয়াৰ কাৰণে এই কেছটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা সেই দাবীখন ৰাখি আজি আমি পুনৰাই অসম চৰকাৰৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লৈকে আমি এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেমৰেণ্ডাম প্ৰেৰণ কৰিম। কিয়নো আমি যি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ সেইটো চৰকাৰে মাত মাথা নাই আৰু কম্পেনচেশ্যন ফালেও মাত মাথা নাই আৰু কেছটো ফাষ্ট ট্ৰেকত লৈ যাব লাগে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ জাষ্টিছ বিচাৰোঁ বুলি জাষ্টিছ দিব লাগে বুলি আমি আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাৰ হৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। হয়, আজি আমি মাজবাটত যি ঘটনা হ'ল আৰু মাজবাটত যি দৰ্শন ঘটনা হ'ল দৰ্শনকাৰীক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইটো আমি জানিছোঁ। তো আজি অসমত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ অনুৰোধ জনাম আৰু তাত যি পৰিঘটনা হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমি দুখ লাগিছোঁ। কিন্তু ইয়াত যে অসমত এনেকুৱা দৰ্শনৰ আৰু মাৰ্ডাৰৰ আৰু ক'ৰবাত চুৰি ডাকাইত এই ঘটনাবিলাক হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিষয়ে যিমানখিনি ৰেপ যিমানখিনি এনেকুৱা মানে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এইবিলাক কেছৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ দ্বাৰা শাস্তি দিব লাগে আৰু কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে যাতে ৰেপিষ্টবিলাকে আৰু একিউজ পাৰ্চনবিলাকে হাৰি নাযায় আৰু অনাগত দিনত যাতে অসমত এনেকুৱা এটা শিক্ষা যে যোনবিলাকে এনেকুৱা মানে লিপ্ত থাকে তেওঁসকলক মানে যাতে কৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন যেনেকুৱা ক্ৰাইমৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে এটা মেছেজ যাওক অসমবাসীলৈ। তো ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ যি মাজবাৰৰ ঘটনা নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা ইয়াৰ কাৰণেও আমি দুখিত। ইয়াৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হৈছে তাতে আৰু যি পৰিঘটনা হৈছে সেইটো হ'ব নালাগিছিল। কিন্তু আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা হৈ আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ৱে আৰু ডেমক্ৰেটিক ৰাইটছ আমি এক্সাৰচাইজ কৰি আমি আমাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু আজি আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আমি সেইটোৱে দাবী জনাওঁ যে মাজবাৰত ভিক্টিমৰ কাৰণেও অতি সোনকালে জাষ্টিছ দিব লাগিব আৰু যি ৰেপিষ্টসকলক 5 জনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁসকলক ফাঁচীৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা সদায় এনেকুৱা বেআইন আৰু সমাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ আমি বিৰোধিতা কৰি যাম। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।